desio jedan problem. Prekinuo mi se klip. Ja ću to kao intro. Kratki dio naravno. Mislim, sveću baciti. Može. Znači, papi je Logan Paul cuko. Logan Paul ima preko 6 milijuna subscribera. Ako se subscribe-ujete, postaćete Logan. Imam facecam snimio i vam to la facecam. Vidite, ima 7 zelenih bala. Ovih je naravno više jer je veća niva. Vidjet ćete gdje ću ovo staviti. I svi koji ostave komentar koju igricu žele na mobil ili aplikaciju dobit će poz u klipu. Postaćete bogati! Ne, dobit ćete poz u klipu. I ako se subscribe-ujete, dobit ćete i ostavite komentar koju igricu ili aplikaciju želite da snimim na telefon, dobit ćete poz u klipu ili u vlogu. Eto, sam znate. Zato se zove papi. I to je bio sir. Ovo ćete to ovcama. Kupio sam 4 ovce, a imam i 8 krava, ja mislim 8. Vidjet ćemo. Izvinite zbog toga. Kad je papi sad iz vode! Znam, gledao sam.